Bashe dusome abami ba mbere 21 umurongo wa 15 nabanze asomaho. Abami ba mbere 21:15 cyangwa 23 abami ba mbere. Bibiri yavuze ngo Yezebeli yumvise ko Naboti bamuteye amabuye agapfa, bamaze kumenya kuko ngo Naboti amaze gupfa, abwira Ahabu ati haguruka wende rwa ruzabibu genda noneho uje kujana wa murima Naboti yari yakwimye. Haguruka wende rwa ruzabibu Naboti Yezebeli yangaga kuguha ko mugura takiriho yapfuye. Ahabu yumvise ko Naboti yapfuye, arahaguruka aramanuka ajya muri urwo ruzabibu rwa Naboti. Imana itabarike cyane. Soma Imigani 12 umurongo wa 4. Imigani 12 umurongo wa 4. Bibiri yavuze ngo umugore w'ingeso nziza abera umugabo we ikamba, ariko ukoze isoni ni ikimungu kiri mu magufwa ye. Soma Samueli wa mbere 25 umurongo wa 23. Samueli wa mbere 25 na 23. Bibiri yavuze ngo nuko Abigayili abonye Dawidi ahuta ava ku ndogobe ye, yikubita hasi imbere ye yubamye, amugwa ku birenge aravuga ati Nyagasani icyo cyaha ari jewe ukibaraho. ndakwinginze ukundire umuja wawe icyo akubwira. Amen. Rusi ibice 3 umurongo wa 3 ariho dusoreza gusoma. Rusi ibice 3 umurongo wa 3 dusoza gusoma. Rusi ibice 3 umurongo wa 3. Yego. Bibiri yavuze ngo nuko wiyuhagire wihwezure, wambare umanuke ujye mu mbuga, numare uje kuvuga, ariko ntumwimenyekanisheho atararangiza kurya no kunywa. kandi naryama witegereze aho aryamye, umwegere wororose ibirenge bye uryame. hanyuma arakubwira icyo uri bukore. aramusubiza ati ibyo zose umbwiye byose uko bingana ndabikora. Amen. Bashoje gusoma mutambuke rero. Tugiye gushimira Imana kubw'ibitangaza n'imirimo Imana igenda idukorera. Nigeze kubabwira umuntu umwe wigeze kuvuga ngo azajya mu gitangaza ngo cyari kimeze nk'ihene, akazagira ngo igitangaza ngo ntabwo kimeze nk'igitumba ngo tukibone. Twatangiye kuva kuwa 3 mu ijoro kugeza ahari ejo. Abari bari hano nta kindi higishijwe inyigisho 2 kandi nazo zikomoka ku mugore. Twavuze hejuru y'umugore mubi n'umugore mwiza, tubakura mu Bisirayeli. Turavuga ngo turi kuvuga ba Debora na ba Naomi na ba Rusi n'aba tuvuze n'abagore babi ba Herodiya na ba Yezebeli badusomye n'abandi. Abo turavuga ngo tubakureyo, tuvuga umugore mubi w'umunyamurengekazi wo muri Horebu, tuvuga n'umugore mwiza. Yesu ahabwe icyubahiro. Kuko bose barabangikanye barajyana. Harimo abagore beza bakoze imirimo myiza, hariho n'abagore babi bakoze imirimo mibi. Sulemani w'umunyabwenge, Yesu ahabwe icyubahiro. Sulemani w'umunyabwenge avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo umugore mwiza. Yesu ahabwe icyubahiro. Ngo ninde uwo mugore?
aravuga ngo ameze ngo azabera umugabo wiwe iki, azabera umugabo wiwe kamba. Umugore mu nyengeso nziza, umugore mwiza ngo abera umugabo wiwe ikamba. Ngo ariko umugore mubi ngo ameze kakujya kw'ikimungu kiri mu magufwa, ameze nk'indwara ya kanseri yinjira mu magufwa, iziriga inyama yazimara ikamara imitsi ikinjira ikagera no mu igufwa ikarisesera bakaruha bakarica. Uko reko umugore mubi nawe ameze mu bantu. Mana itore cyane, Mana itore cyane. Batubwiye umugore mubi umukomeye, abantu bazindutse ahantu ngo baharaye. Umugore mubi ngo aje kuzimana abantu, umugabo avuye gukama amata, inkongoro ziruzuye n'udukurutu, ngo aje guheza abagenzi abashitsi baharaye. Yaba baheza inkongoro zirimo ubusa, habe na busa. Babashitsi nabo baravuga ati nituvuga kuko uyu mugore duhaye inkongoro zirimo ubusa turatiranye runo rugo. Ariko nabo bashitsi nabo bari bindi bihumbi. Duceceke tugume dufate inkongoro ku kanwa, turuhe dusoze dutahe, tudasiga duteje amapfa mu rugo rw'abandi. Aba ni abagore babi, Imana ibabarire cyane. Yesu ahabwe icyubahiro, Yesu ahabwe icyubahiro. Hariho n'abandi bagore b'ubuntu bwinshi twavuze b'iwacu Murenge, b'ubuntu bwinshi cyane. Ngo nubwo yaramugiraga ngo yabaturaga hafi y'inzira ngo yapfa kubona abagenzi batambuka, akama yiruka abagenzi byibura bagende hari ico basomye mu wanje, hari ico batoye. Umugore umwe ngo yaragiye ngo ashike kurya amenyereye kuko yahoraga abika ngo amata akayabika ngo kugira ngo azahembura abagenzi. Noneho ngo agenda asanga ya mata abana barayanyoye, ngo amara yinjije basaza babandi abarangije ngo barushira bagenda kukone kubibanda kwa kundi muza mubona basaza biwacu. Mwana w'umukobwa ngo aratekereza aravuga ati reka ngende je kuzana bari abasaza n'ubona n'abagenzi barushe bafungure maheze ku mata zibura babone kuja aho bahaye baje. Ngo arabazana abashikije abagore beza bagira ico byiza. Yesu ahabwe icyubahiro. Ngo abashitse asanga ya mata yashize, wasanga amata yashize, ngo yamagenda ibintu zabikomeje imitemere z'iwacu abisukamo amazi, ngo amabwira babira abasaza ngo mwabasaza. Haleluya, kandi cyane haleluya. Arababwira ngo nimusoma y'amazi nimumara muyanywe musige mubishije umugisha. Abasaza bafata kuri y'amazi barasoma bara, abo basaza basiga batanze umugisha w'urugo. Yesu ahabwe icyubahiro. Bwatuye umunsi umwe amaze gucikana, abantu bose ngo baraza baravuga ngo Dorcas Diop, ngo baravuga ngo Dorcas arapfuye, ngo barirukanka ngo bazana ibintu byose yagiye bakorera mu muhana, ngo bamenya kuko Petro ari Yuda, baragenda ngo baramuzana, baramubwira ngo ngwino ukore imirimo, ngwino Dorcas yapfuye. Umwe akazana iki, undi akazana iki, biravuga ngo Petro amugarurira muri muzima. Kubera iki? Imirimo myiza y'abagore beza. Sifa kwa Yesu. Tuje kuzo twasomye ubunyine twihuta. Dusomye amagambo y'Imana. Aha twasomye muri kino gitabo cy'imigani twavuze kuko uyu mwami Sulemani tugiye kuganira hejuru y'abagore babi n'abagore beza. Ndavuga ku bagore babiri babi, tugenda ku bagore babiri beza dusoze. Bibiliya itubwira umugore witwa Yezebeli muka Ahabu agira ikosa ryo kudashaka umwisirayelikazi, ngo aza gushaka umunyamahanga. Amaze gushaka umunyamahanga ngo azana ngo ibigirwamana by'iwabo, ngo abizane atangira guhindura umugabo wiwe. Ngo aramubwira ngo ntabwo tuzakomeza gusenga Imana ya Israeli, ahubwo naje nazanye imana zibiri, nazanye Baali na Ashera, none unyemerere tuyinjize mu rugo iwacu. Ahaba aremera, Imana iraza bigirwamana, ngo araruha ngo kuko era mukuru w'igihugu, araruha ngo bamenyereza n'abantu bose b'Abisirayeli gusenga Baali, baragenda ngo bayubakira ibicaniro kuri Karimeli. Kandi kuri Karimeli niho na Eliya yarubatse ibicaniro byo gushima Uwiteka. Oh haleluya, kandi cyane haleluya. Ariko aza gukora ibintu bikomeye cyane mu bintu byinshi. Yezebeli yakoze ibintu byinshi bikomeye bibi, ariko yakoze ibintu bine bikomeye kuruta ibindi bintu byose. Icyambere, turi kumwe? Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yezebeli akora ikintu kibi, niwe muntu wa mbere wagiye kuzana inzandiko mpimbano, ngo aragenda aravuga ngo Imana itabarire cyane. Naboti ngo yarafite akazabibukiwe, kazavuga usomye amateka no mu bindi bitabo, bizerwa ngo kara karema k'imboga, akajarde gatewe mu mawuwa ngo n'imboga.
ako kajarde ngo umunsi umwe ngo kari hafi y'urugo rw'ibwami. Nabote ngo akakabagarira akakitaho akakagira neza. Nivuga Nabote ukomeza gutekereza wewe, nivuga uruzabibu ukomeza gutekereza ubutunzi n'ikindi Imana yanditse muri wewe. Amen. Umwami ngo hayazenguruka ngo abona ka karima ngo arakifuza. Ngo abwira Nabote batugeza kano karima ndaguheza biguzi, ndaguha amafaranga. Nabote byatubera gatsindwa. Kampeze muheza ubundi murima munini kandi mwiza ariko pezaka. Nabote waravuga ngo biragatsindwa kumuheza gakondo y'abasekuruza wawe. Iyi gakondo yaje basigiwe sinoyitanga habe n'ubombeze biguzi bimeze. Ahabo murataha ababaye ngo ashike arasinzira ngo yamagenda yerekera ivuri, bamwe bazavuga ngo yacubire ikomandeze ngo yamashika yamacurama ngo kandi yerekera ivuri n'agahinda kenshi. Yezebeli baraza batese byagenze gute n'ikitumye ugira agahinda kameze gutyo. Amutekerereza ibyo baganira na Nabote ngo aramubwira ngo zuka urye ngo uzarusa nibu naruguheza. Nabote wari waramaze kuva ku Mana kirasose cya cyami ngo atangira kurya no kunywa. Yezebeli ikintu yakoze nari mbabwiye Mana itobarere cyane. Mana Yezebeli itobarere cyane. Ngo aragenda ibwami, aragenda ibwami abwira abasekreteri ngo nimwandike urwandiko mpimbano, bati mu rwandike nimara kurwandika ndaza ngende kuzana kashe dutereho. Nimara kuruteraho hari amagambo yandika urwandiko rufite ibika bitatu cyangwa se rufite article zitatu. Article ya mbere aravuga ngo umwami akonvotse inama. Article ya kabiri aravuga ngo tugiye kuza arega Nabote. Aravuga ngo Nabote yatutse umwami atuka n'Imana. Ijambo rya gatatu aravuga ngo hariho abahamya n'abagabo babiri b'abahamya babonye hatuka Imana, babonye hatuka n'umwami. None Nabote agenda azanwe adakwica ngo amara afatikashe arayiteraho ayohereza mu gihugu cyose. Mana itobarere cyane. Mana itobarere cyane. Abashefu bare bazahaza babaye abashefu cyangwa kampere kurugero hano ndeka ntange hano urugero. Ubu nyine jewe karemera wahoreko. Umudamu kagenda nahezo gufatika. Kagenda gafatikana kanisa yamara kugenda akabwira umuntu wa andikira urwandiko noneho wamuvuga kuko tugiye guteka runaka. Ko turumvikana yamara karusinya akamba gohereza mu makanisa yose ya hano bakamabaga guhereye none uteze hose n'urugero. Kandi yakoresheje isina ryanje, yakoresheje kashiki yitorero. Barya abantu bose bashobora gute bose uko bangana barabisumva. Kuko ikashiti zipfa gusohoka gusa cyangwa ngo ipfe gusimwa gusa hatakozwe inama nsamba. Imana itabarire. Yezebeli ngo arabikora, amaze kubikora ngo araza ahuruza abantu. Akora ikintu cya kabiri gikomeye cyane kibi. Umugore mubi. Imana itabarire cyane. Ngo aca umugambi aravuga ngo jewe hari ikindi ngiye gukora. Aravuga ngo ngiye gushaka abagabo b'ibigoryi. Mu bagabo nabo ngo yamavuga ngo ngiye gushaka abagabo b'ibigoryi ngo mbazane arabakonvenka. Ahamagara abagabo b'ibigoryi, abagore babi, abagore b'igitangaza. Aragenda ngo abwira abagabo arabazana ngo arababwira ngo noneho nahamagaje inama. None muzemere muhamye ko Nabote yatutse Imana, yanatutse n'umwami Nabote apfe. Abagabo b'ibigoryi bamavuga ngo turi pereza. Mari tubabare. Amen. Mana Yesaya tubabarire. Iyo nawo abagabo bayemerwa. Akora ikindi kintu cya gatatu kibi. Uyu mugore nasomye amateka yiwe. Cyari gitangaza. Icyo koze nyine yero kunyamahanga utaruzima. Yagombaga kubikora kuko nta Imana yari yari. Avuga ikintu cya gatatu gikomeye ngo aragenda amaze kuza. Imana ya Israeli itubare. Araza uyu mugore ngo bamaze gushika neza ngo bamaze kugera mu nteko ngo avuga ijambo rikomeye bageze mu nteko ngo ahagurukana ijambo ngo aravuga ngo uyu munsi disikuru y'umwamikazi. Mana itubare. Mana itubare. Bati aho twari hose mu marejo yanje yose mu bihugu byanje byose habonetsemo umugabo w'ikigoryi, habonetsemo umugabo utumvira Imana. Kandi Nabote yazize kumvira Imana. Yaravuze ngo biregatsindwa ntabwo nobikora nubwo uri umwana
nubwo ndushije ubushobozi, nubwo ndusha imbaraga, ariko ntibishoboka. Sinoguheza gakondo twekuza, sinoguheza gakondo yacu. Sifa kwa Yesu. Sinoguheza gakondo. Abantu ko baratakaza umurage ku kantu gatoya. Muri bukabahari badusomerera jambo ya Yakobo badusomeye umunsi umwe muri Yakobo yajyanye umurage bwa mukuru wiwe kubera agasahani k'ibishimbo gatoya gusa, ngo ashitse aravuga ngo nyabona bampaye ngo bukuru ukampeza ibishimbo. Aragurana ibishimbo nabo tarahakana. Haleluya. Haleluya. Nabo tarahakana aravuga ngo biragatsindwa n'Uwiteka. Sinaguha umurage wanje, sinaguha gakondo yanje, sinaguha ubukristo bwanje, sinaguha ico namenye, sinakirekura kubera umwami Ahabu, sinakirekura kubera Yezebeli. Niba ari ugupfa no kwemera gapfa, ariko sinorekura gakondo yanje. Haleluya. Sinorekura gakondo yanje. Mwongere kandi mukomeze umurage mwahawe, mwongere kandi mukomeze gakondo. Ba Yezebeli ahari bidutesha gakondo, bihagira ngo bitwambura umurage, ariko mwongere kandi muvuge ngo umurage wacu tuzawuhagararaho. Niba ari ugupfa tuzapfe, ariko duhagarara ku murage w'Imana. Sifa kwa Yesu. Ijambo ryanyu ngo atanga ngo yamatanga bose atanga itegeko ngo rava ngo mwese uko mungana ngo nimuterere amabuye mukabane k'Yezereli. Bibiliya iravuga ngo sifa kwa Yesu. Kandi cyane we haleluya. Bibiliya iravuga ngo ako kanya inshungerezi babaga bamaze guhamya ngo baba baza barahamya letemwe bahaba abantu habamo ngo letemwe zo kirere. Abatemwe yo kirere no kuvuga ngo n'umuntu wiboneye neza vis-a-vis nari impare. Abagabo b'ibihari urye ngo bamavuga ngo twari duhari nabo tuyadusumwana atoka n'Imana. None nabo ntakinda kuri nabo ngo bangana gusa ibuye kurindi nabo ngo amaraso yiwe asantara mukabane k'Yezereli. Imana itazikirana. Sifa kwa Yesu. Oh haleluya. Oh haleluya. Imana izihoroketse, Imana iziza. Igihe abantu babavuga ngo ntibigikunze, igihe abantu babavuga ngo ntivyo bikibaye, Imana ikaza ngo yamigane ibwire umuhanuzi Eliya. Iramubwira ngo Eliya we witushubu nabii wa moto. Iramubwira ngo haguruka wirukanke ngo gende ubwire Ahabu aya makuru ngo mubwire ngo hariya muri kaya kabana mu kabana k'Yezereli ahimbwa zari gateye amaraso ya Naboti ngo niho zari gataya yawe. Ngo kandi kubwira ikindi kintu ngo ndakubwiye ngo mu rugo rwawe aba prince abami ibikomangoma 70 zose nazo ngo bizicirwa hariya. Bizitubwira ngo Ahabu ngo aja ku rugamba ahagaragaza ngo reka yiyoberanye ngo arakava mu igare ry'ubwami araho ngo yambura inyama y'cyami yame ku wundi musirikare agenda ku rugamba ngo arebe kuko yava ku rugamba yaje guhamagara Benyamin aravuga ngo tugende cyo kurwana intambara ngo baramuherekeza Shufati yamuherekeje baragenda gusa umusirikare wibereye aho kandi yikamufure yihishe yanza kugaragaza ko ari umwami ngo apfe gutera umuheto gutyo wamukubitira hangaha bivuga ngo rwambara rw'umukaba muri sentire. Haleluya. Ngo baramukorera bakasubiza inyuma ku intambara zazigenda ngo basubiza inyuma ryagare ngo bamabarikaza neza bararikaza neza ngo bashitse neza mu kabande k'Yezereli. Sifa kwa Yesu. Mu kabande k'Yezereli harya batereye Naboti amabuye neza ngo bahageze muri kakabande ngo igare rimaze kuzura iki amaraso byose. Ndaza kugura ko na Yezebeli ariho yari aho nyine muri ako kabande. Bwana atukuze. Yesu habwe cyubahiro. Ngo yagare ngo baraza batangira koza ryagare y'amaraso ya Ahabu yose bayasendeza hajya mu kabande k'Yezereli hahana neza Naboti yamenekeye ngo imbuga ziramanuka imbuga zibwara ngo zamazitangira kuyashabagira aho ngaho amaraso imbuga yibonye amaraso ngo zamazitangira kuyashabagira. Sifa kwa Yesu. Imana ihabwe cyubahiro. Bibiliya yatubwira ngo ubundi munsi uwa baravuyemo ngo buke Yehoshafati aja ku ntambara ngo aje ku ntambara ngo bari ku rugamba barwana intambara ikomeye cyane uwo munsi barwanye ngo batahutse n'abasirikare baza bareba bati dususume turebe ko intambara yagenze twongere kandi dupanga urugamba. Yezebeli ngo yamagenda yamasha kuri etage ngo aragenda yamatangira kwibarama ngo yamazana amabara ngo atangira kwirabika
biriya byose mubona ngo atangira kwira bikageze rero watangiye amabara wasokoze yamaconga ngo arazihinduka imishito ngo amare aragenda ngo yikore mu myambaro ngo atangira kwibara amabara afite intego objectif imwe mare tobarere cyane ngo kugira ngo arangaze birizivuga ngo arangaze abasirikare ngo abasirikare ba Yehoshafati ngo barangare Yehoshafati ngo akora ijambo rimwe sifa kwa Yesu sifa kwa Yesu imani zirwanya haleluya oh haleluya Yehoshafati ngo abwira abasirikare babiri ngo bajye burira kuri etage bama bagenda ngo baramufata bamukura kuri etage baramutibura neza mu kabande ka hehe kiyezereye ngo yamatibuka arasandara maze ngo amafarashi y'igisirikare sifa kwa Yesu ngo bajye baramuri bata gusa ngo abasirikare n'ingabo zo ubona amafarashi yabo ngo baba bamukandagira bakandagira imbere bamukandagira amaraso amanekera mu kabande kiyezereye Mana itore cyane Mana itore cyane amen sifa kwa Yesu Mare wo munsi maze gukomera niwo munsi Imana ibereye ngamubwira ngo yawe mbonye ko bikomeye mbonye ko bikibibaye na genda uje gutangaza amakuru Eliya ngo aragenda atangaza amakuru akomeye ngo aravuga ngo uhereye none ntagaritse imvura ntizongera kandi avuga ibintu bikomeye imyaka 3 n'amezi 6 birarangira abantu baraho ngaho kubera ibisaha kubera abasirikare muri Israel Mana itoborere cyane Mana ya Israel itoborere cyane abo ni abagore batumye isi ruha batumye igihugu kiruha batuma ubwoko bw'injira mu kaga Israel nk'umugeni w'Imana waruzi Imana neza bari baraganire n'Imana babona Imana bavugana n'Imana ariko kubera umugore mubi bibagirwa Imana batangira gusenga ibigirwamana bava ku Mana baravuga ngo mureke duherere ku bigirwamana uwo munsi ngo bava ku Mana bazindukira ibigirwamana baja kuri Baali na Ashera ngo batangira kuziramya nk'Imana kubera umugore mubi ariko Imana ihabwe icubahiro kuko hariho abandi haleluya baje ngo bakuramo ibyo bigirwamana zose ngo batangira kweza urusengero rw'Imana Imana kandi yongera kuvumerera itorero ryayo igihugu cyayo gutogera kandi gusubira mu bihe byiza haleluya oh haleluya byatumye Imana ibwira Eliya iravuga ngo genda kuko abantu bagize igihe bashaka kwigaragaza kandi muri Israel abantu bagize igihe bavuga ngo Baali niyo Mana abantu bagize igihe bavuga ngo Ashera niyo Mana niki kizakora abantu mu gihe aravuga ngo reka tugende ngo abwira Eliya umunsi umwe ngo Eliya Imana iramubwira ngo genda uhuke va mu ishamba waragenda arahuka ngo ati huka kuki akwitanye na Obadiya ngo abwira Obadiya ngo genda ubwira ahabaze hano genda umubwira ze hano Obadiya ngo abwira Eliya aramubwira ati Eliya we ushaka kuja kunyicisha kandi urabizi kuko jewe Obadiya nije wagaragaje guhisha abahanuzi benshi batigeze bapfa ndagaza ngenda kana kubagemurira ndabahisha none ugiye gucisha ubugingo bwanje gutwe ariko ngo Eliya aramubwira ati tahurira haleluya oh haleluya Eliya aramubwira ngo reka ntaho ngenda genda umubwira ze tubonane ngo yagenda barabonana ngo bakubitane kuti aha ngo yanamubwira ngo yewe Eliya we waruhije Israel umuhanuzi bigeze gutinya na confidence yose yamamubwira ngo Yezebeli wewe aha n'umugore wawe Yezebeli ni mu mwana wa Israel batari kubona nakubwiye ngo tuzogera tuje kuri Karmeli tuzaje kureba Imana izasubiza kandi iyo Mana izasubirisha umuriro abari iyo Mana tuzogora twese sifa kwa Yesu kandi cyane haleluya Bibiliya isivuga neza ngo barazamuka baje kuri Karmeli bahageze ngo baraza n'inka zibiri yamure bimenyerere makusi ngiye kuyaganira ariko uko byaje kugenda nyuma Eliya ngo abwira abahanuzi bati ngaho nimutangire musenge Imana musenge Baali izana umuriro Imana yerekane izana umuriro bitume Israel yose ihindukira dusenge Baali nizana umuriro naje ndemera n'abandi bose tugifatikanye gusenga Imana tureke dusenge Baali baragati ubusana abantu batangira basenga ngo basenga mu gitondo birize tugira ngo bageze mbwiye cyane munsi cyane mugoroba Eliya ngo atangira kuhamagara bati muvuge none Imana yasinze mwumve confidence y'abana b'Imana haleluya kandi niyo nayo yari tarazana umuriro bakabwira ati mubwire cyane musenge cyane ngo batangira gusimbagura ibicaniro no gutangira kwikibagura ngo bari bashaka kuko Imana yozana umuriro ariko nta muriro birize tugira ngo bigira amaso
bigira amatwi ngo ntibizazumva, bigira akanwa ntibabasha kuvuga kuko ni ibigirwamana. Ngo baravuga nyabona bari atanadeta bari atanadeta banayitematema n'amakera bagatimagara bari atanadeta. Izivuga ibizayivuga. Hallelujah! Sifa kwa Yesu. Oh, bigira amaso n'akanwa ntibizovuga. izindi ntizumva zifite amaso ntizibona kwitwa imana kwazo ni ku mazina gusa Kwitwa Imana kwazo ni ku mazina gusa. Eliya n'abahanuzi bari ku musozi Karumeliyo. Eliya ati Imana isubirisha umuriro iyo mana. Eliya ati Imana isubirisha umuriro iyo mana. Zamura dato bwiruka. Oh, hallelujah. Biratubwira ngo Eliya abonye ko barushe ngo ageze mu gihe cy'igihe cyari mugoroba cyo gutanga ibitambo. Eliya ngo abwira abantu ngo arababwira ngo yemwe ngo birageze naje ndimubise nimundeke naje ngerageze naje kwira Imana yaje. Sifa kwa Yesu. Eliya ngo asanga igicaniro cy'Uwiteka cyarasenyutse kandi nta kundi kugisana. Yarahayabwira abantu ni ku ijambo ry'Imana twasomera mu gitabo cya Rusi. Nta muntu n'umwe, nta mubyeyi n'umwe, nta mukristo n'umwe, nta mugabo n'umwe, nta mugore n'umwe, nta mugabo n'umwe uzabona Bowazi atarabanje kwiyuhagira, atarabanje kwiyeza, atarabanje kwihwezura, atarabanjije kwambara. Kugira ngo tuzobone Bowazi wacu, kandi Bowazi wacu ni Kristo umwana w'Imana. Haleluya! Nta uzahinguka mu maso ya Bowazi atarabanje kwihana ngo yiyuhagire, yihwezure, yambara imyambaro myiza yabereye gukiranuka. Eliya ngo asanga igicaniro ngo ahera ku muryango mukuru. Sifa kwa Yesu. Aravuga ngo umuryango wa Rubeni ngo ukashinga ibuye n'akavura ibuye nshinze niryo umuryango wa Rubeni. Kandi kwa Rubeni ndabizi kuko bagucumuyeho Mana, bagiye mu bigirwamana, nabo basenze Baali, nabo basenze Ashera, none ndabatuye. Ngo aragenda ahaca kwa Simiyoni, ava kwa Simiyoni aja kwa Yuda, ngo ave kwa Yuda aja kwa Lewi, ngo ave kwa Lewi aja kwa Gadi, aja kwa Naftali, aragenda bose kugeza ku muherezi Benyamini. Ngo aravuga ngo Mana ngaya amabuye 12 kandi cyane. Haleluya. Oh, haleluya. Barabwiye ngo kandi ndashaka kuko dukura abantu muri confusion, dukura abantu mu rujijo. Bene data, hari hagezaho Imana igomba guhagarara, hari hagezaho Imana igomba kuvuga, abantu bakava mu rujijo, abantu bakaregeza kumeza kwibaza, babaza ngo se ni Imana twakurikiye cyangwa siyo. Biratubwira ngo Eliya ngo ntiyigeze avuga amagambo menshi, yaravuze ngo Mana ya sokuruza Ibrahimu. Oh, sifa kwa Yesu. Mana ya Isake kandi Mana ya Yakobo ariyo Mana ya Israeli. Aravuga ngo uyu munsi bimenyekane kuko uri Imana muri Israeli, kandi ngo bimenyekane kuko naje n'umukorera n'umugaragu wawe. Biravuga ngo iryo shango rya nyuma ryaje kuza ngo ryamara imanukana n'umuriro. Umuntu akutangira ngo wamutangira kurya ifu, utangira kurya y'amabuye, utangira kunywa y'amazi yose uyakama. Abantu bose ngo baraho ku musozi wa Karine. Sifa kwa Yesu. Abantu bose baraho. Eliya ntiyigeze ababwira ngo nimuvuge Imana, ngo banye bavuga ngo Imana ya Eliya niyo Mana, ngo batangira guhimbaza, batangira kuvuga ngo Imana ya Eliya niyo Mana, niyo tuzakorera, iyo niyo Mana tuzakurikira. Yesu ahabwe icyubahiro. Iyo niyo Mana tuzakurikira. Ngo arabafata bamanukana babahanuzi bose uko ari 850 ngo bashana ku kagezi bose ngo kaza cy'umutwe gaterera mu kagezi, agaca umutwe gaterera mu kagezi. No kuvuga ngo mu mbaraga z'umwuka wera w'Imana, mu migezi y'umwuka wera w'Imana, naho niho tuzatwica abadayimoni bose, naho ni kuko tugezi tugatangirira tugaca imitwe. Haleluya! Ni ku migezi y'umwuka wera w'Imana, nta wundi mugezi tuzoja gucishiraho. Tuzatugenda iyo tuhagaze mu mbaraga z'umwuka wera w'Imana, tuba twadukata imitwe y'abadayimoni na Satani.
kandi byose tukabiheshejwe na Kristo umwana w'Imana uzuheza imbabazi. Kristo amaze kuza, amaze gushika muri twe. Sifa kwa Yesu. Oh, hallelujah. Kandi cyane hallelujah. Bibiliya twavuze ubundi mugore abana uyu n'umugore, ariko kubera gahayo kiwe Imana irigaragaza. Yesu hagacurira. Samuel atubwiza hallelujah. Dawudi ngo ari Karimeli kuri wa musozi. Dawudi yarahunze Sawuli. Mu ntambara nyinshi Dawudi yarwanye nazo zikomeye. Dawudi yarwanye intambara ikomeye ayirwana na Sawuli sebukwe. Amaze gutsinda abagore bamaze kumusingiza sebukwe Sawuli arabarwana. Iyo ntambara ngo akiyayirwana ngo ayisinde arwana n'intare, arwana n'idubu, arwana n'umwana we Absalomu. Mana tuorere cyane. Arwana n'intambara zikomeye. Intare, idubu, Goriyati, Sawuli, Absalomu. Zose arazitsinda. Aza kurwana n'ibindi bintu bikomeye. Ngo arwana n'abantu pastor gatekereza basigwa n'Imana. Abo bagabo ngo baramugoye, abagabo batasizwe amavuta yo mwijuru. Ngo arwana n'abagabo basiguruwe. Bari barigeze kumenya ubwiza. Bari kandi ngo nibo bamugoye. Abantu basiguruwe ni abantu baba barabaje kumenya Imana. Bamara kumenya Imana bakava mu buntu bw'Imana. Bamara kuva mu buntu bw'Imana, abo ngabo baba bazi inzira zose z'Imana. Baba bazi naho botegera byose bakabimenya ngo uyu nguyu twogira guki twomufatira hangaha. Ariko Dawudi arwana ahagaze neza. Sifa kwa Yesu. Arwana nabo. Izo zambara zose ngo arazitsinda. Ngo amare kuzitsinda ariko urugamba ngo umunsi umwe. Hallelujah. Aho twasomye mu ijambo ry'Imana. Hallelujah. Oh, hallelujah. Nusoma Zaburi ya 55, usoma umurongo wa 3 na 5 ukamanuka hariya. Aravuga ngo reka mpunge. Ukugwa aravuga ngo muri Israel nzakomeza kurwana na rya. Ngeza aho ndwana n'umwana waje ngo yarwanye nawe ashaje. Ngeza aho ndwana n'umwana waje ngo aravuga ngo reka mpunge, ahunga intambara ariko ijambo ry'Imana ritubwira. Ngo aragenda ahunga intambara ngo ahungira ku misozi y'Ikarimeli. Ajana n'abasirikare bagera kuri 600. Ngo baragenda baje kuri Karimeli bagateka gende ve mu gihugu ejo bitazangora. Ngo umunsi umwe aravuga ngo reka manuke. Sifa kwa Yesu. Kandi cyane hallelujah. Sifa kwa Yesu. Amen. Uwo munsi Dawudi yarwanye intambara zikomeye. Ariko arangije ngo abasirikare aho bari kuri front ngo barasonza. Urumva nawe yari yavuye mu gihugu cy'iwabo. Yari yavuye iwabo aragenda kuri Yesusi. Abasirikare biga barasonza baginzara ngo yinginga abasirikare barabagira mugende. Abasirikare bari kuri 800 ngo mugende muje kwa Nabali. Igihe twari kuri Karimeli umugabo Nabali twaramuragiye. Intama ziwe zose ntayigeze itakana. Twagenda tuza kuzishaka tukazicura. None namenye amakuru kuko Nabali yagiri yakuza gukemura intama ziwe. None nimuze tujeyo tuje gushaka ibyo kurya mu mupira tukemurire kadufungurire azani posho. Wagera kuri Nabali ngo yaravuze ngo se Dawudi ngo ninde? Ko murumva umuntu babanaga bari kumwe mu kiraro ngo yavuga ngo se Dawudi ninde? Ngo kandi mwene Yesayi ngo ninde? Ngo ntarambiwe n'abagabo b'abanezerteri. Abagabo ngo bashise bashebuja, ingabo ngo ziri kuva ko bashebuja zananiwe n'igisirikare zikagenda. Yababirukana bati mutahe ngo bahanga sinonge no kumumva. Ngo baragenda baje kwa Dawudi baramubwira bati ahubwo yatwishe aho kutuzimanira tuhavuye tugiye kwishura. Ariko mu bagaragu ba Nabali umwe ngo yara kandi ngo yarazi Dawudi. Ngo aragenda bwirangira buja Abigayili. Ngo aramubwira ngo Abigayili we amakuru aciye aha Dawudi yari yohereje ingabo ngo tuzifungurire, none arababwiye ngo nibagende ntabazi nta nabashaka. Birisi tugira ngo bageze kwa Dawudi ubwiwe ngo yambara ingabo. Ngo aravuga ngo uhereye none hari icyo mvuze, nta muntu n'umwe uzasigara mu rugo rwa Nabali. Umuntu wese wo kwa Nabali nzamutsemba, ninzamutsemba Imana izabimpore kandi bikabije. Ngo yambara intwaro ngo ashira amatangiro ku ndogobe ngo barirukana ku mafarashi y'intambara. Dawudi ngo aramanuka ahayagenda ngo aje ku rugamba, baje gufata ku misozi y'Ikarimeli kugira ngo basange yo Nabali aje gusiteka urugo rw'iwe. Ngo baramanuka naho umugore mwiza ko turavuga umugore mwiza. Haleluya. Kandi cyane haleluya.
nzamura data ubwiza haleluya. ariko abagore bateye isi umugisha, batumye isi ikira, batumye isi yinjira mu mugisha. Bwana asifiwe. Bibiliya tubwira ngo uwo munsi Abigayili ngo aragenda abwira abantu ngo nimugende mushake amavuta meza, ngo baragenda bashaka amavuta yo kurya ngo meza, bashaka n'indogobe ngo barabaga n'inyama, ngo aravuga ngo nimuze mushakira amatandiko ngo twirukanka. Ngo Abigayili ngo ahamagara abagaragu biwe baramukurikira, ngo bajana za zo kurya zose Dawudi yari yasabye, ngo bagenda bahabaga kumusanganira, ngo bagiye gutya baramurangiza. Ariko aho twasomye mu ijambo ry'Imana, Abigayili akora ibintu bine bikomeye cyane. Sifa kwa Yesu. Haleluya. Ngo amurangize, ngo bagiye kuja kwegana na Dawudi, ngo abona Dawudi yavuye inyuma, ngo avuga amagambo, ngo arirukanka ijambo rya mbere, ngo amaze gushika ngo yamapfukama, ngo yikubita hasi ngo yubamye, ntahataha yamureba, ngo yikubita hasi yubamye atamureba, atamuvugisha, ngo aramubwira ngo kubwire databuja. Haleluya. Haleluya. Kandi cyane haleluya. Aravuga ngo databuja we, reka kubwire, reka kubwire umugabo wanje n'ikigoryi. Nabari kandi ikigoryi Dawudi, ikigoryi ni ikigoryi, ikigoryi ntiyomenye ibyo ni musa, igipfu kiseze nticomenye ko byagenze, ngo yikubite kiriya ni igipfu ni ikiseze tikiza amakuru nticamenye kukuruka. Haleluya. Amubwira ijambo rya kabiri, ngo aramubwira ngo icyaha cya Nabali, ngo aba bagore b'umutima, icyaha cy'umugabo wanje, ibyaha by'umugabo wanje ngo wimbareho jewe na Abigayili. Icya gatatu, ngo aramubwira yamatangira guhanura, uhanuzi ngo bw'amabuza, ngo yamamubwira ngo ni ukuri, ngo ndabizi kuko Imana ngo iracyakugira umwami wa Isirayeli, ngo kandi ni kugira umwami wa Isirayeli uracima muri Isirayeli neza. Dawudi yaje kwimagira imyaka 40, ngo ndabizi kuko uzima muri Isirayeli, ngo ariko numara kwiba uzoza uvuga ngo uzoza wicuza amaraso y'ikigoryi, amaraso yo kwa Naboti, ngo maze ku mwana ngo utekereze kuko uzoza tu ngo kubite hagati ngo uvuge ngo iyo ntica ingabo yo kwa Nabali, ngo amaraso yanje yabo bana uzoza uyatekereza. Imana itabarere cyane, Imana itabarere cyane. Bati none wumvire umuja wawe, wumvire umugaragu wawe, unyumvire ungirire impuhwe, ungirire imbabazi. Ikindi kintu ngo asaba imbabazi, ikintu cya kane ngo asaba imbabazi imbere ya Dawudi, ngo yubama inshuro 7, ahagenda amwikubita imbere, ngo ahagwita imbere Dawudi akavuga ngo mva imbere siga reka, ngo akamubwira komantere bibiliya aravuga ngo yakamubwira ngo mbisa ntambuke reka ngende, ariko ngo akongera kandi akamwikubita imbere. Umugore w'umutima. Sifa kwa Yesu. Kandi cyane haleluya. Biravuga ngo arangije ngo Dawudi uburakari ngo butangira guhora, uko baba bavugana ngo uburakari bwa Dawudi bugenda gucogora, bugenda gucogora, bugenda gucogora. Dawudi nawe bavuga amagambo atanakomeye, Dawudi ngo aravuga aravuga ngo hashimwe, umve uko Dawudi ko yavuze. Sifa kwa Yesu. Haleluya. Uvuga umugore w'umunyabwenge bene data. Ndanashuje biri ndabeze. Bwana atukuzwe. Zabura data bwiza haleluya. Dawudi nawe atangira kubwira Abigayili amagambo, ngo aravuga ngo hashimwe, ngo wowe yate ushimwe, ngo kandi icya kabiri ngo hashimwe n'Imana yawe. Sifa kwa Yesu. Ngo ikintu gikomeye nkore, ngo urinze amaboko yanje ngo kuvusha amaraso. Yesu agushobora. Aramubwira ngo hashimwe kandi. Samura katubwiza we haleluya. Kandi cyane haleluya. Sifa kwa Yesu. Umugore wacunguye urugo, umugore ushobora gucungura umuryango, umugore ushobora gucungura itorero, umugore ushobora gucungura igihugu, akagikura mu kaga cyakamaze kwisingirwa, akagikura mu kaga kubera ijambo rimwe gusa ngo yavuze ryo kwiyemeza. Ngo arahaguruka Dawudi aravuga ngo uhereye none ngo abwira ingabo zose ngo aravuga ngo nimuhindukize amagare, nimuhindukize dusubireyo, kuko Imana iturinze amaraso y'ikigoryi, Imana iturinze ibyago, Imana iturinze kwica. Imana dufashe bene data dutekereze kuko kubera ubwenge bwa Abigayili. Haleluya. Ndavuga ubwenge bwawe bagire bushimwe, ngo n'Imana yawe ishimwe, ngo kandi nawe ushimwe, ngo kuko uyu munsi undinze kuza kuvusha amaraso. Haleluya. Bibiliya itubwira ngo Abigayili ngo atashe
ngo ntiyigeze abwira umugabo w'amakuru bukeye mu gitondo amubwira amakuru y'ibyabaye byose bize bivuga ngo kubera ico. Bwana atukuzwe. Reka nangize kwiga jambo. Bwana Yesu asifiwe. Kubera ico yakoze ngo iminsi 10 ngo yarashize. Iminsi 10 bigeze nusoma jambo ry'Imana bisanga ngo nabaraga gute nabaraga baza gupfa. Dawudi ngo atuma abagaragu biwe barababwira ngo namaze gute. Yesu ahabwe icubahiro. Yesu ahabwe icubahiro. Batanamenye amakuru kuko nabari yapfuye. Wisezerano rya kera bari bemewe kugira abagore benshi. Ngo Dawudi yabatuma abasirikare biwe batubwenge nabonanye Nabali. Ubwenge nabonanye Nabali n'umutima nabonanye Abigayili n'umutima namubonanye n'ubwenge namubonanye agomba kuza guhinduka umwamikazi hano mu Bwana. Ngo baraza abasirikare ba Dawudi baramubwira ngo umwami aradutumye ngo uje kuba umugore w'ibwami. Ngo Abigayili ngo yongera kandi kwikubita hasi ngo aravuga ngo jewe ndikande woje kuja ibwami. Iryo jambo rirakwiriye ariko bizi tubwira ngo aragenda ataha ibwami. Bene data bavandimwe, abagore b'abanyabwenge, abagore bubaha, abagore baca bugufi, abagore b'ubwenge, umunsi umwe bazabana na Dawudi, bazimana na Dawudi bwami, bazabana nawe Dawudi ugereranywa n'umwami Yesu Kristo. Umunsi umwe abagore bagize ubwenge, abagore baciye bugufi, umunsi umwe bazima ubwami. Sifa kwa Yesu. Bazima ubwami. Dutegereje umwami wacu, kandi umwami wacu ugereranya na Dawudi, umwami wacu ugereranya na Bowazi. Uwo munsi natwe abagore kabagani ba Kristo twebwe twese n'abagabo n'abasaza twebwe twese tumeze nk'Abigayili. Umunsi umwe kubera izo twakoze, kubera ineza twakoze, kubera imirimo myiza ya Kristo, umunsi umwe data azavuga ngo nimuze kwibibwa. Sifa kwa Yesu. Umunsi umwe data azavuga ngo tuje kwibibwa, kandi nta kabuza tuzi umugambi bwa data. Ariko kuko twarize gute babaye abakiranusi. Yesu ashimwe cyane. Imana ibwira niho babwira Rusi, aramubwira ngo Rusi mwana wanjye namenye amakuru neza. Rusi bamaze kumara, Yesu ahabwe icubahiro. amaze kumara amaza kujana na nyirarume, uramubwira ngo tusubire kumubwira ngo Rusi, baravuga ngo Imana yawe izaba Imana yacu, ngo umugore w'umutima ubwoko bwawe uzaba ubwoko bwacu, igihugu cyawe nicyo kizaba igihugu cyacu. Yesu ahabwe icubahiro. Roho wa Bwana anena waziwazi. Kubera ko Rusi yageze gutyo, kubera ko Roho batavuze gutyo, kandi bombi bari bashasweyo. Hari impamvu ngo Rusi ngo yarateye mu gutwi ico ni Elimeleki na Naomi bari baravuze, ico Mahaloni na Kiliyoni bari barababwiye ngo barababwiye ngo dufite Imana izikora ibitangaza. Ibi Betlehem iriya twafere mu mamona turi muri takatakari, nubwo muhamubona twatubera kabandi bose, nubwo muhamubona tugenda gutya, ariko tugira Imana. Dufite Imana bene data, dufite Imana izivuga, dufite Imana izikora imirimo, dufite Imana izikora ibitangaza. Ngo barayivuga ya Mana ngo yimanika umutima wa Rusi. Yesu ahabwe icubahiro. Ngo Imana yamize irishinga neza muri Rusi, ngo mubwire mu gihugu cyacu Imana yongeye kandi kukigenderera, none gasubirayo mutahe ngiyi iwacu. Imana yongeye gusura iwacu, subiyeyo. Rusi ngo aravuga ngo sibishoboka, sinzogusiga, nzajana nawe aho uzaje. Yesu ashimwe cyane. Ngo bamaze kugerayo, Bibiliya zitubwira ngo bagezeyo aragenda ngo aje gushaka ibyo barya na nyirabukwe. Haleluya. Kandi cyane haleluya. Tegera ku isaha zacu harabura iminota ine, kandi sindenza sasa habe n'umunota n'umwe ntawucisha. Bwana atukuzwe. Bwana Yesu asifiwe. Zaburi ndatubwiza haleluya. Yamana yishinze muri Rusi ngo bageze mu gihugu cy'Imowabu, ngo umunsi umwe Rusi ngo aratembera agenda kuja gusarura kuko bisanzwe, ngo amaze gushika mu bagaragu ba Bowazi nawe ngo aza kubasura, ngo amaze kubasura ayi sifa kwa Yesu. Muravuga ngo sura mukobwa n'uwa hehe, ngo kandi avuye hehe, ngo baramubwira ngo ni wa wundi Rusi ngo wazanye na Naomi muka Elimeleki, ngo n'abarya bahungu be bose bapfuye. Ngo Bowazi abwira Rusi ngo aramuhamagara ngo hano kubwire umwana waje. Abagore beza mu mutima. Yesu ahabwe icubahiro.
ngo aramubwira ngo mbwire mwana wawe uhereye none uwo ukazongera kandi kuja gusura ngo ukora z'umurimo ngo ahubwo uzuza hano mu murima hagati ngo bari kuza guhumba uzuza guhumba hano ni mu kwa Bowazi. Yesu ashimwe cyane. Yesu nahabwe icyubahiro. Mu kwa Bowazi, muri Bowazi uzugereranywa n'ituzano rya Kristo. Ni hano tuza gusoroma, ni hano tuzaduhumba, ni hano tuzatwirirwa, ni mu kwa Kristo. Uzawirirwa mu kwani ni hehe uzuja gusoroma? Ni mu murima wa Bowazi. Yesu ahabwe icyubahiro. Ngo amubwire irindi jambo rikomeye, ngo aramubwira ngo ikindi nguzurira hano, ngo kandi ngo ufata na sayire yawe ngo uyivange mu isosi ngo numaruke. Niyo ngo araza ngo atangira kubana ngo n'abagaragu ba Bowazi, ngo baragendana ngo kugeza uwo munsi ngo yikorera ibintu ku mutwe, ibindi ngo bishira ku mugongo, ibindi ngo bishira mu kondorero, ngo arataha. Niyo ngo yamamubaza ngo ariko mwana waje we ngo uyu munsi noneho wiriwe mu Rwanda nihe wahunze. Data azatubaza mu gitondo akatubaza nimugoroba ngo se wiriwe mu Rwanda kandi waraye mu Rwanda. Tuzaturara mu kwa Bowazi, tukirirwa mu kwa Bowazi, niho tuzaduhumba, niho tuzadusoroma, niho tugira ikibanza. Haleluya! Sifa kwa Yesu. Tuzaduhumba mu kwa Bowazi. Ngo aramubwira ngo namenye amakuru neza uyu munsi bagize igihe ngo Bowazi yagiye kumbuga, none ugenda uje kumusanga, ariko nuza kumusanga haleluya ngo tumwimenyekanisheho ngo ataramara kurya, ataramara no kunywa, ubanza urindarye amwe, namara ryame, namara kwiyorosa nawe uje kugenda ubone kugenda. Bibiliya tubwira ngo amubwira conditions zitatu. Yesu ahabwe icyubahiro. Turenda kuja mu bwami bw'Imana, ni ukuri tuzobujamo. Sifa kwa Yesu. Ariko hari icy'umwuka w'Imana hayavuga, hari icy'umwuka w'Imana hayabwira itorero, hari icy'umwuka w'Imana hayabwira itorero, kuko niho yarahayabwira Rusi. Baramubwira ngo Rusi ugende ijambo rya mbere, kondisiyo ya mbere genda wiyuhagira, kondisiyo ya kabiri genda wambara imyambaro myiza, kondisiyo ya gatatu genda ngo wihwezure wisige, ngo numanuke usange Bowazi. Ngo agezeyo kwa Bowazi ngo aramubwira ngo sifa kwa Yesu kandi cyane haleluya. Biravuga ngo Bowazi ngo aramubwira ngo mbekubwire mwana wanje Rusi ngo yaramugije afite mugakerera ngo mugahunahuna mu gihe umuntu abona biti na muntu ngo yuva umuntu iruhande rwiwe. Ngo aramubwira ngo mbekubwire mwana wanje, ngo mbekubwire ejo tuzagenda kumugaragara mu mudugudu hagati. Sifa kwa Yesu. Ejo tuzagenda habona, ejo tuzagenda mu mudugudu hagati, nzakubwira ijambo. Biravuga ngo uwo munsi ngo baraza bakumana n'Isirayeli bose. Bamaze kukumana bose ngo Bowazi aravuga ngo ninde muntu wo hungura Rusi. Bene waba gufiga bakamwa ngo twebwe twitwa tubwira nta sambu yaje dufite, twitwa utakaza ibyo. Ngo Bowazi aravuga ngo jewe ndamuntu. Biratubwira ngo azara Obedi, azara Yesaya azara Dawudi azara Kristo umwana w'Imana. Biravuga ngo abantu bose kumugaragara izuba riri, twebwe abanyamahanga twari tumeze nka Rusi w'umunyamahanga. Haleluya kandi cyane haleluya. Twebwe batari bafite amasezerano y'ibizaba, twebwe bari barapfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro byacu, ariko nitwiyeza, nitwihwezura, nitwambara Kristo azabivugira ku mugaragaro, avuga ngo nimuze mwinjire mu bwami. Haleluya. Uwo munsi Bowazi avugira ku mugaragaro, aravuga ngo Rusi winuhe uhinduke umwamikazi. Umunsi umwe tuzahinduka abamikazi, Kristo ari umukwe wacu, ntabwo turabageni biwe. Ariko kondisiyo ni ukwiyeza, ni ukwihwezura, ni ukwambara. Bari dufashe kandi umugisha. Amen.